kumsang ni somni le pani march ni somni le pali ania Rainbow Mizo Channel thirtu zong te chibai kanbuk theu achau Russia in Ukraine arun tran tiratang khan thakhat alotling don tamaya voin hi ani somni le pakuana ani toa thakhat don mai Ukraine runa Russia in abeina chu tu thleng hian in dona ala top thailowa Ukraine ramchung mun franga abik takin Ukraine khop Azov battalion tachuan in baina hi azwal tial jok ani Russia in olsam taka anlak mai thai tura angai anmani thlop tu helpol te thranem tak mai hanomna province Luhansk province le Donetsk province apo manson chaklo hleni in report ania heng province nai vai tak mai hian Ukraine sipai huaisan tak mai Azov battalion hanti tachu thranem tham tak mai hanoma wangin heng Azov battalion ta hian Russian sipai telaka hian tlom tum lowin in beina hala chuak chunjom zela Mariupol khopuipo Azov toipui atanga anhual to nuwa po Azov battalion ta hian Mariupol khopui chunga hian mase Kremlin thupuang tu laklet le ngai tumin khopui chunga anin kap tria tamai ani Mariupol khopui thenom lok Kherson city po hetiang tho hian Russian sipai ta hian anhual ema Kherson city hi khopui chungril bar thlengin Russian sipai ta hian anlu chiltoa mase Mariupol angbokin Kherson city a hian khopui chunga inkana athleng ranga Ukraine resistance force tale Azov battalion ta chuan Kherson city hi him tumin thaitop anla chu mek bok ani thakhat don mai Russian sipai ten hetianga anbeya anhual nuwa hian khopui pakhat Kherson city che hi Russian sipai ta hian khopui chungril bar thlenga anlu chil omchun alania heipo hi ahmadaya Crimea hi Russia in aram angmaya alo enkol to wangin Kherson city tranga nai tak mai Crimea le Black Sea atrangin nasataka rocket le missile mangtea ansai vaka wanga Kherson city hi luchil thaichau ania voin khan Ukraine president Volodymyr Zelensky chuan Moscow le Kyiv ta hian in biakna kan nei hi atul toni atia mase Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan ruam han lok ang thlapin in dona chu tuna hian kalpui zelani tin apuang vethung ani Russian news agency lian tak mai TASS news in han report dan chuan ramthrang ten Russia laka hian hrek na an kalpui wangle US in Russia poisa rubles chu US dollar nena thleng chu arem ti tak lo wangin President Vladimir Putin chuan thutluk na thar asiama Russia chuan athian thani lemlo ramten nena po Russian gas chu hral chua ani donani ti apuanga mase heng gas ahral chua turta hi Russian poisa rubles manga leivek tur ani thu apuang bok ani hei hi Russian currency tlaniam mek choi kana turatan le European ramthrang ten hrek na anlakan kalpuya wanga har satna antote chinfelna turatana ruam manna ani thu asoibok Russian President Vladimir Putin hian he thu apun hun hi nimin nilai nia khan ania Russian media lian tak mai Sputnik news agency in han report dan chuan Russian sarkar chunga minister poimo tak mai tenen ni janlama khan meeting annaya he meeting an nei lai hi TV a live apek chua ania meeting an nei na munatang hian country tra nilemlo ramthrang tenena hian Russia chuan gas ashral chuak tran dona mase Russian poisa manga leivek tur ani thu apuang ani ama ramthrang tenena contract anlo zia to angin gas man po hi aman ngain gas leichun zom du ramthrang tenena hian aman ngai khan hanthral chuak donani ti apuang bok ani Sputnik International hian han report zeldan chuan Russia in Ukraine special military operation akalpui mek chu chunzom mek zel ania voin hi ani somni pakwana ani toa he operation a hian Russia chuan athil tunber chu breakaway region tiansoi Donbass Republic pani Donetsk Republic le Luhansk Republic ta chu Ukraine sipai telaka hian anhim lo wangin helai region a chengte venghim tur hian Russian sipai ta chuan special military operation hi anneya hei hi military operation an kalpui chan lianber pakhat ania hei baka hian Ukraine ramchunga sipai homthrin ta chu sipai zongjong noi bole Donetsk le Luhansk province vela chengtelaka nazi ho angmaya anchet na chu ti top sakvak hi Russia thil tumjinga miani antibok
Ukraine chuan mi puite an himna turin civil mi te thiar chuana chu Russia hian rem tilawin ati boi thina ni tin min puwa ma se civil mi te thiar chuana zonga hian Russia sipai ta chuan ti boina engma anla nei ngai lawa Ukraine nationalist ho ta chuan anram chuasana mi pui an kalbo tur chu rem anti lawa wangin an dangzok ani antia tuna Russia na thlop mek Donetsk People Republica an hroi tu pa Denis Pushilin chuan Mariupol khopui chunga heng Ukrainian nationalist hoten uncontrolled hnuaya ommek area chunga hian civilian singkhat sanga vel anla chengmek nia an hriat thu asoya Ukraine Resistance Force 10 in thiar chuana anti boirang chung hian Russian National Defense Control Center chuan Ukraine nationalist hota chuan in thiar chuana hi anti boirang chungin Mariupol khopui atang hian civil mi singruk sang riat vel thiar chua anitoa heng mi pui thiar chuana zonga hian Ukraine sarkar chu ain rol du lawa ma se Russia sarkar chuan thaitop choin mi pui ta himna tur hian civil mi te thiar chuana hi athokani antibok Sputnik International hian an report zeldan chuan nimin nilai nia khan Russian Emergencies Ministry chuan civil mi te tranpuina tur Donetsk People Republic 10 anop chunga hian civil mi te tranpuina tur chi hrang ton som pariat zat mai thon lu ania hengan thon lu zinga hian choi tur le no sente enkol na tur chi hrang thon lu tel ani thu an puang bok ani Australian Foreign Minister chuan Russian diplomat ta chu anram chunga tranga chuatir chu thilthra ani lo thu asoya Australia sarkar hian diplomatic levela Russia nena in contact rang thai hi thilpoi mo tak anezia anhra thiamani antia Russia in Ukraine ram chunga special military operation anei chungchanga hian thudik lo lengvel tam takkara Australia chuan thutluk na diktak asiama voinninga ni chumalampanga khan Australian Foreign Minister Marise Payne chuan diplomatic levela Russia nena in biak porang thaina turin Australia sarkar chuan konga hon thu anpuanga thutluk na ansiamta nei tin Sputnik International hian an report bok ane hetiang ani meklai hian Indian National News Agency lian tak mai Uyon News Agency chuan voin lama report anpek dan chuan United Kingdom Prime Minister Boris Johnson chuan thutluk na thar han siam chu apuanga Ukraine tranpuina turatan hian missile sangruk zat mai UK chuan athon lu dona tengka chet na chi hrang tele puak thai thil thokna tak mai ta chu anthon lu dona ni ti anpuanga tin hengral thuam anthon lu ba ka hian Ukraine chu sumle paya an tranpuina turin Ukraine military ten an mamona pianga an man turin US dollar makta doi somthum le pathum zat mai anthon tel dona ni ti anpuang bok ani British Prime Minister Boris Johnson hian he thu chua asiama hian United Kingdom chuan kan thu rol pui ramlaka hian military lama tranpuina te baka economy lama kan tranpuina le kan thlopna ta chu kan tipung chhauzel dona he in beina hian Ukraine hi a inven him thaina turin ral thuam thon lu belzel po kan la tumani atibok India taima chuan zan in vela hian NATO in summit an nei dona G7 in summit an nei don boka European Union in summit an nei don boka heng pol hrang ten in to khom na le soi ho na an nei tura hian Russia in Ukraine arun chungchang hi an thu pui ber tur ani British Prime Minister Boris Johnson hian a soi zeldan chuan Kyiv tranpuina turatana rom manna kan lo siam to then khatta chu tuna hian thubri ania hei hi tundin muna chuan puanzar chia kan ngai lowa Russia chuan Ukraine khopui then khatta le kholian tak mai ta chu vaivuta achan tirmeka hei wang hian British sarkar chu kut kuang ko in ngoi rangin halo thu thailawani ati Uyon News Agency hian an report zeldan chuan German Foreign Minister Annalena Baerbock chuan Germany missile laom tak mai Strela missile chu anthon meka mase konglaka amun khotlaya wangin Ukraine ramchung hi athleng mai thailawani tin asoya kan video kalta lama khan kan soilang to Germany hian an history kalto zonga po conflict zone hatianga indona achona huna hian ral thuam manga tranpuina thon lu hi anthil ti dan anilawa mase German Foreign Minister hian Ukraine sarkar chu hrilhai takmain tuna hian siamek ania Strela missile hi konglaka athang meka Ukraine athleng thuai don ani atia
Russia le Ukraine boina atlan nuwa hian Germany chu Ukraine tranpuina tura ralthuam thonlut number ram kan nia mase chu kan chapo puini lowin Ukraine in tranpui angaya wangin tranpui angai na zona hian kan ti thaya piang chu kan ti seldon ani atibok chanchin kan buat sailai hian khovel ram sang hroi tu ta chu Russia in Ukraine arun chungchang ngai tua tur hian Belgium khopui Brussels antai show to maya media trend khatten an report dan chuan Brussels khopuya hian voin hi khovel ram sang atanga sarkar mi poimo tak te an phone khom number ni ani antia achan chu voina hian Brussels khopuya hian G7 member ramte into khomna summit aumdona NATO member ram sang hroi tu te into khomna NATO summit nei ani don boka European Union summit nei ani don boka hengjongjonga hian Russia in Ukraine arun chungchang chu anthu puiber tur ani bokani heng summita tel tur hian US President Joe Biden po India taima chuan tukin jinglama khan Brussels khopui hi athleng toni ti report ani bokani hetila hian Ukraine media sang ten report anpek dan chuan Russian sipai officer sang takmai commander chu tha ani thu anpuanga ama hi Colonel Alexei Sharov ania Russian Marina Zhukov Brigade commander ni in soi ania Mariupol khopui chunga nasatakmain Russian sipai tele Ukraine sipai te anin kana khan ankaplum ni in puan ani bokani Russian sipai commander tha ani thu hi Odessa military administration a thupuang tu Sergei Bratchuk chuan apuanga heba ka hian Ukraine sarkar thupuana news agency Ukraine form chuan anpuang zarbok ani Odessa military administration thupuang tu hian asoidan chuan Mariupol khopuya Russian Marine Brigade ta chu kan sipai ten annuai darvek ani atia mi tu po ni sela kan fa te Ukraine no pangte tha tum tu piang ta chu engtikama kan ngai dam don lowani atibok hetilai hian US defense official chuan Business Insider nena report anpek dan chuan US chuan he general hi athingeyani ti finfiana kan nei theilowani atia mase Russian military organization le command and control structure ta chu nasataka atlak cheta wangle Russian sipai ta hian thupek andon anga bozui mai hi anhar satto le wangin Ukraine mi puite tornara thlak tak mai thlentir chu hreomantiin chet chua anhar sattani antia heiwang hian Russia chuan heng jongjong control tur hian asipai commander officer lian tak mai ta chu frontline a atirlu tani antia chu wang chuan Russian sipai commander engemozatin nunna anchan pha toni atibok Associated Press in report anpek dan chuan Ukraine mi puile sipai ta chu an theitop chuin anram venghim turin antang ruala mi puita jinga ralthuam lam chelek ve theilo te poin an sipai tele resistance force te tranmun tursiamin ipchunga leithun na thokin chung an leithun kha ta chu kotlaya mun franga te an tiang vum ther thur mai boka Russian sipai beitu te hi Ukraine sipai ta chau an ni lo wangle ram franga tranga Ukraine tranpui tura ronin petele Ukraine ram chunga tranga Ukraine mi anram venghim tura in pete tan hian sipai ten in dona muna anhak thin west ta chu nasatakin in dailona athleng meka heiwang hian civil mi tamtak ta chuan thir plate mangin bulletproof an siama chung ta chu west angin siamin anhak tir thina ni tin an report bok ani WHO chuan Russia in Ukraine arun tantira tang khan hospital somrukle pali lai main bei antok toni ti an reporta Ukraine khopui jinga khopui lianber dot tu tia ansoi Mariupol khopui phaichu khoram angmai in tuna hian Russian sipai ten ansua samna satawangin aumeka video kan huang hian Mariupol khopui hi voina adin munchu hetiang hi ania khoram le khopui hluilai chuang main atlu soptoa mase Russian sipai ta chuan voin thleng khan Mariupol khopui bei hi anla chunjom zela khopui moile nuam tak mai port city ropui tak mai chu building le inkalpona kongpui tam tak ta chu bom chiat ania Russian sipai ta hian civil mi te kan target ngai lawani tia an soi thin chu adik lojia he video tangpo hian chiang takin alang thaya Mariupol khopui chunga khoilai mun mai po hi bom manga suasam nak nuang main aum vek ani heiba ka hian Chernihiv khopui po voin khan nasa takin bei ania
building lian tak mai al hluah mai le mai khu ron chok hluah mai ta chu mu tur atam hlea Ukraine media ten han report dan chuan Chernihiv hi khopui moi tak le nuam tak mai nia Mariupol khopui te Lviv khopui te ang thoin khwal jin tam takin an tlo thina Mashe Chernihiv vai hian building ro pui tak ta chu vaivuta chantir me kania voina Mariupol khopuin beina atwa po hian civil mi tam tak mai khopui chunga an la chenga heng mi te hian nasa takin an tuarani tin an reporta Chernihiv khopuya po hian chutiang thau chuan civil mi tam tak mai an la chenga civil mi te mun le sarkar mun te thlir rang loin Russian sipai te hian bom le missile te rocket mang te in nasa takin hanron kapa Chernihiv khopui chung van bo ruak ta chu mai khuin abo khat vekani antibok Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan video kaltlangin NATO hroitu tele US President Joe Biden tanhena hian omjanai jok le mumal taka NATO hian mala katrula tuna hian Europe khomol pui chunga Indo pui panina nulama chiat narap thak bermai chu Russian sipai te hian an thlen tirmeka heng zongjong hi missile le rocket te bom manga min baina te wanga thleng ania chu wang chuan Ukraine van bo ruak te hi NATO hian min khar saka no fly zone atana min puan sakturin kangen chawni tin asoinon le ani Ukraine President in angen na hi achan let na ninge yriat NATO Chief Jens Stoltenberg chuan thu chua asiama media ten voin chanu dan ni arik ma dewa handon report dan chuan NATO sipai te hi Ukraine ram chunga thonlu ani don lawa NATO van bo rok po khar ani don lawani tin apuanga NATO sipai te Ukraine leilunga tirlu le an van bo roka te aircraft thonlu hi kanthil tum ani lawa chu chiang takin kan soitoni atia NATO Chief Jens Stoltenberg hian asoi jalna chuan NATO Trangrol Pol member zongjong ta chu Ukraine rampona in nek boina chuak thailaka hanfim khur turani atia Ukraine pon lama hian Russia nena in beina athengani chuan mitam takin nunna anchan belanga bungrole thildang tam tak ti chet bel ani donani atia thilom zia diktak chu Ukraine van bo ruak ta hi no fly zone kan lo puangani chuan Russia ramchung le Belarus ramchung ate anti-aircraft system te kanva bei angai dona Ukraine ramchunga Russian aircraft te kapthatur hian kanin ready ranga mase chuan anghong tur chu full scale war anti mai Russia le NATO member ramte indona lian tham tak mai chu achok chuak donani atia tuna indona wanga nunna chan zat ai hian alet tam takin nunna chan antam phanga indona wanga bungro le thilti chet ta chu alet tam takin apung donani atibok hei wang hian NATO chuan Ukraine ramchunga hian sipai athon lut don lawa Ukraine van bo rok po hi no fly zone tan apung don heklawani ati hetilai hian voin tlai darnga le achan vevela khan Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russian sipai ta chuan phosphorus bomb han mangani tin apua tukin jinga khan he chemical bomb hi Russian sipai ta hian an mangaya civil mi puitling le no pangte point he bomb hi anthi phani atia phosphorus bomb hi apuaka mase powderang main boru ka ta chuan azam dara oxygen nena ain chopol nuwa kangmai na sa takmai ati chuaka mitam takin he bomb wang hian kangmai an tura hliam na tak mai antor phani atibok heba ka hian Ukraine President Zelensky chuan NATO headquarter Brussels summit an nei turte EU summit le G7 summit lawam tur zongjong a hian tute hinge Ukraine tana thian thati chu alo lang chuak donani atia politician zongjong ta hian mi puita zalen na hi an ngai poimoin an thop turania chutiang tur chuan an zawai hian kabai saya mitam takte an nun kho chua thaina turin thopna min pek ngai hi kabai saya heng NATO le European Union te G7 member ram zongjong ta hian tunaya omjanei deuh zoka ke an pen chua hun hi kan lo ngak rangani atibok voina summit poimo tak mai polian tak pathumin an nei tur chungchanga hian Ukraine chuan apenga chilea anmani tranpui tura anram chunga sipai hanron tirlu ngei hi abei sayani heng polian tak mai pathum NATO te European Union tele G7 te baka hian Transatlantic Defense Alliance leader ta chuan in mukhom na anei boka
Europe Eastern Flank anti mai Europe khotlang lampanga khomol puidang nena in nai taka anom na hmuna ta chuan military force ta chu nasa taka thuam chak ani donani antia ma se he thutluk na hian Ukraine tan hian ngong anei te chiam lawa Russia hian Ukraine baka khotlang ram dangte Ukraine thenoma omek ta chu a beizui zelo na turin an sipai te hi thuam chak antum ni in khriat ania Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan khovela mipuyom zongjong te hian inrul ruchungril taka inthil vai chu in khopui sang te pungkhoma auchua puin in sarkar theutan Ukraine an thlop na hi hayaya chakjoka an kalpui thaina turin Russia in Ukraine run hi indu lozia auchua pui turin kangen choni atia chanchin kan buat sailai hian khovel mun sang khopui sang te President Zelensky ngen nang hian mipui te pungkhomin mun thren khata chuan protest an nei tran mek ani Al Jazeera in han report dan chuan US President Joe Biden chuan NATO summit te G7 summit le European Union summit a hian telkim vek turin ruam manna asiamani tin han report bok ani ole khati zong kha tuntrumatana chanchin thar kan buat sai thaite ania Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau don nia